Nipulikiziani mwabale wane uthenga uku utakuwa aliyose uyu wakawa ku St. John of God apa kukawa bambo munyake zina lake Aidan Klohese wakufuma kwa Island. Ichi chili kuchitika nchakuti Wakatolika waku Island wakatumiza mlisya wakuti wakawa na madandauli ya nandi kwa Island. Yaani muntu huyu wakutemwa kupapasa wasepuka mwewa kwa Island wala no kupalira wakumalawicha watumiza bambo wiza ku Mzuzu kuzagwira ntchito ku Katolika kuzagwira ntchito na twasepuka vana 14 vana 22 ku Island ula wadandaula wakuti yayi babamba wao kutemwa kola wanalume wasepuka magei mwenu mumanya waka yao ya Katolika ila wakwena kumusintha wakamalo kweni sino kuti phalira isi chava kuno kumalawi kuti yayi munthu uyu pali madandaulo yakuti sono munthu yula wafika ku Mzuzu wagwira ntchito kwali kufuma 1990 mpaka 2002 mwenu vamanyika kuti yayi wadadawa madandaulo nganandi vatotemwa kola twasepuka mwenu wanyamuka walikuwera kwawo kula walikuluta khoti kwawo kula kuli kupelekeka ndalama zinandi kuwapasa vana ava wakadandaulapo za mdala uyu kuti yayi apa wakawa ku skulu kuno wakawa ku skulu ya vana vanyitu ku Island nako wakakola nga vana vati nanga uli iwe ene kwakukana kweni umboni ngutali sono wachalichila Katolika ku Island uko wakapeleka mamilioni kuti aliyeso iwa dandaula za koleka na dada uyu wapoke kundalama. Chifukwa chake napanga video iliko hii chifukwa cha kuti vati apa wakawa ku Mzuzu wa mdala awa madandaulo naye yakawako sono paka mnyamata mnyako uiti mchema kazinake ni Suzi vati akakoleka na mdala awa wakampalia kuti zakuno waluta kunyumba kwao mwena wafika kula kumpala tuka geza mwenu wamgunda mwana chimuntu msinko pura pani sono kwa na vyaka 8 gundane mwana wanda kwani sina vyaka 18 uja sono ivakachitanga mdalawa nivakuti vakutemwa kugwira ntchito na wasepuka wakuti waliji kunyumba wasepuka wati kwao kuli masuzo ndivyo vikachitikanga sono ku Mzuzu ku St. John of God wakagwira ntchito na ma street kids vana vakuti valiji pakhala ini nkhaluta nyenguyo kawa ku Mzuzu ku nation nkhaluta akapanga interview yayi munthu wakuyoya makola kutemwa vana wasepuka vana wasepuka wawena pakhala na wasepuka wawena pakugona kwenisi ndipo zasenga kuti kama munthu uyu chikavicha akawa na mayana yake sono uthenga uwu utakuwa aliyose uyu wakawa ku St. John of God nyengo yokawa dada wa Aidan Klohese kuli Vindalama chalichi ina ndalama zitali chomene aliyeso uyu wadandaule waka kuti yayi wadada awa kanikola wasangiloya mwenu mupokelenge ndalama mnyithu uyu Suzi uyu wakadandaula wali kumpasa at least 60 million kopa yaye zinalinwa zamulizunula cha zinalinwa amulizunula yaye lutane waka mkaphalile kuti yaye ino adadawa apa kawa uko wakanipapasha chifukwa chakuti vati vadada Klohese ava wakasintha garaji yao na kuiziora viti chipinda chakuti vana wagonengeko sono pala vana valya chakulya kwali kuchalichi kula mbakaphala kuti tiyeni kunyumba mukagezi bwino vana kuta kuvichi kunyumba kwa mdala uyu kukageza ni munthu uli na wakhumba wawone vana wagezenge sono wananda kuti yaye akatemwanga akavana kweni wakakolelelanga vana yaye madandaulo yachuluka para vazungu 14 22 vanthu vanyaka kuti vinthu vikachitika kale vakwiza sono apo yaye vindu hivi tivione makola sono yayi mwanyiti muli ku Mzuzu uku mwanyiti mukankhuni uku ku St. John's kopa yayi sanganiloya kwali mulute ku Lego Head paka kuvwirani kuti mpoke viche compensation
kuli ndalama kuchalichi uko. Sono ive warning kwa nyitwa Katolika. Pachalu chose cha pasi pano. Wanthu akutemwa kukolelera vana chomene. Memba Katolika. Ugei tukana cha. Gunda naningi pa msundo. Wanyaka kutemwa 11, wanyaka kutemwa 0. Chakulia cha mnyako wanyaka chikwa bokolesha. Isi tukana yae. Kuli equal rights now. Isi tanyintu utemwa na kaze. Paramanyitu mtemwa na ulimi kwa limwika. Gunda naningi beta vaselini. Kweni vakuti mugunde vana wasepuka watu wandakwani na vyaka 15, 16, 17 ucha. Tikola ni mtupiti bwangandule machalicha. Pachalo chose cha pasi pano. Mamilioni ya vana vati ya kukoleleka na zibamba Katolika. Isi kuti yae wakuvala madresi kuti ni vichi ni mdauka wao wanyaka wakuluta huku kabisama chifuka ni magei ya kutemwa wana ni mapedophiles magei tukana yae gunda naningi para mwana lumpela kweni wanande wa Katolika mabambo haya mwenu wati ndimu wakuchitira wakutemwa kupapasha to wana tusepuka ndisifu chake muzizwa nao yae mwenu tuma ata boys wetu wakuti temwe tumini watu unganisa tu wana eza ningi uchalichi eza ni vichi kwa liuko mwetu ma boys school tunani wakati wavuala madresi wavualika wana madresi kumbi vichi wana mayano yanyaki ya heni sonu ndi vachitika kumzuzu kunkani njitali nkani njakali kwendi ndipanga summarize makuti ndeni aliyesi uyu wali kupapashika na bambo Katolika kopa yaye sanganiroya chalichi lina arrangement ya kupanga compensate ma victims ya sexual abuse sanganiroya kwali na inu mwene mungantumizia message kani chitule wadada wakutu nitukulira ningi yayi ni mtonkani ni kulura visisi va wanu vivanipasa ku inbox chala kweni timarani na wanganya hawa tiyeni tiwapange expose wanganya hawa chifua kubisama kumazi ya chihuta huku hiva organiza ndi vitali wantu hawa mbaluani wanyake yayi wakuta huku kukatumikira na dichihuta wao uiwenekwa kumanya kweni mwanyake imwe muli ku Katolika huku ni mwe walwane sonu imwe chenjezi kwa imwe simukutumiza njani wasepuka walutengi kukakumana na bambo imu kutima kamdala kankachalichi wanyake ndi hawa sonu chalichi hili nalo likutemwa chomeni kuti pala muntu wati yayi muntu huyo temwa papasha wana wanyamata mwene wakumulutisa kuchalichi linyake wakumulutisa ku diocese linyake mali yato mmalisi nchitu cha sono tiyeni timalani nao aliyese uyu wali kupapashika na bamba wa Katolika sanganiroya yoya nani kuli ndalama bakupasani ndalama zitali chomeni kwenisu bakwezani soni wanthawa kwenisu mmanyi kuti chisisi chino wazamchiulula yaye sono ndi nkhani ya wadada wa Aidan kulohese kumzuzu ku St. John of God uko mchenjerenge mvwale mapanti yatatu pale mota huku kujene huku kukwasko kumpakati huko pale mwatuma wana huku kuma boys school huku chenjerani kuli zinjoka chenjerani kuli balwani chenjerani kuli mapedophile sono ndi mutikutiri hena iyi yangu wapie seko mose imwe mukawa ku St. John's kumzuzu imwe mukakumana na wadada wa Aidan kulohese imwe wadada kulohese wali kumpapashani kwali kumgundani pa msundu kwali kuchita vichi kwali kumuonerani pala mugeza kwali kukolani vichi tiphalirane maloya yalilede kuyowa kuchitana nawo na nkhani iliko ili maloya yali kuyede kuno maloya yaliyede ku England maloya yaliyede ku Ireland tienane kopacha wanganya awa timalani nawo chomeni kagula kakakutemwa kupusikizira kuti yayi ndisa anthu achiuta uku wakhomba wachite vini vama uchindere
Ndivitukanana na vichomeni stanyake isi. So nishifanya kitapanga video yene iliko kopa yai marana nao. So no ndi utenga ndate ndichiti vichi ndiga namwe mwanyito kwali I've stepped on some necks, but this had to be said. You fucking assholes. Ndine bright muhango wonera nitu ma video tunyak